my hero. My voice is 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 my hero. Eh, eh, eh. My voice is my hero. My voice is my hero. They like to be like me, but it's your no fun and nothing. They like to be like me, but it's your no fun and nothing. Abakonu fesesa. Abakonu fesesa. Bamwe barinde shime some sugar. Bamwe barinde sangoma. Bamwe barinde shime some sugar. You won't understand me cause you're not me. None of them now wangangwadi. And there's a can as a body. To rhyme at wadi. To find wadi. They like to be like me, but it's your no fun and nothing. They like to be like me, but it's your no fun and nothing. My voice is my hero. 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 Ya kezo mtikizo njere FM 103.0 pano kaburu wotisheke rotiwa wuzore rido divana bayeni bovara okale Friday la namosi la 14 June. Yeah, my hero rimora bdinga manda from Queen Pop. Hey. Yeah. But when you go divo really fill up the sound in huh? Okay, Queen Pop on the msizana no fipatuani janje ono vavonda la chaba. Vonda. Yeah. Rimbo ko my hero. So jenaka ka interview zo tumango rimbo rotoma ro my hero uri my hero rimbo of the song nduzini zo tomita ora twambor my hero. Don't nishitomo imba ne. Most of people ndikwamba nga 2010. Nga FIFA. Been 15 years. Nga FIFA. Yeah. Then batubari hey, you have a good voice, ne? So that is why my voice is my hero. If ilanga linga ndamulele anyway unenda yaone but bakono sifazori hoyo mtu imbo ndi Queen Pop. Queen Pop. Yeah, I'm a Queen Pop. Yeah, Queen Pop ranazinjizina na mzirito zirabesanga muzika wawe zwabudi. Uva matromoni ka muzika wawe zotroma soho kana Rikofa my phone ngawe ni my phone umubuzango hai walidizama afana nane bala bathu rune la krikode kuzona matromoni zotroma soka na zotroma zichinga hey marato yeah even though ndichitotomo imba ne ndandi na voice ne but zvazi safanina zvino ngori mutu wadhiva akudya aluwa muzika ndotoma ripasi rakono yanta zvinezvo kusumbedza uri muzika wanga aungotoma ndikuimba so ndoditotoma ndichiimba so mara zvada zvaluwa ngobona okay ya ndi papiyo vaimbi vene zvazvino chikuimba so kazi track zino onovana track dzine dzinomanji ya ndina track nshingamanda ndi papiyo vaimbi vene achikuimba wodida pamututuwedza before satromba romuzo atujena ka interview yawe ione na kunya kwambo ngai rikotamba nga ene or ene ndi vaimbi papiyo before okay nga 2013 nga 2010 but vamfaredzi fene dzanga ndandiyambudikakisa 2010 na 2013 2013 nimwa wenda pasanga grade 12 tasona yako muso 2013 noitia mimi umbiruni yanga so nga 2010 ndichitotoma muzika ndichitoma muzika ndandishimba navamwe vatukana va around kasi yanga haunenda dzura hone ne then havala vatu unamuwa chifi dihoso muwa chifi hoso zvadodoyenga torati then h squared then havala vatu ndivone vonyitawo vantakusa uri ndifune muzika wa hip hop ndivone vonyita uri ndifile muzika atingasihambe uri una celebrity anotobvawo ari Queen Pop you have a good voice mini hai ndotakuswa nga vatu vane vavasadhivi fetu vane voditombudza uri inini you can do this after votombudza uri you can do this dzina ila Queen Pop okay most of people were sorry elo dzina lori Queen Pop libva gai okay ndidzula Limpopo mona mawazidazwa Limpopo okay creative is creative ngamanda okay Queen Pop lovanga uri ndibva Limpopo
ndanda japopo ya Limpopo ti ndari ndifi queen ya Limpopo Nendivhanjerere kezi ndikotuma muzika namna King Rere yeah ndiwo mamatina ne vatu vazvifore una zvipopo ngango muna mepfana ana zvipopo ndiri ndi muzika I love a pop music natachesa muzika wangu uyera ka pop Rio Nenjerere FM hone rina vatu pano vene zva muzika vozvikudhera Borgwena Roy kwamba naye okudira muzika rina vatu vene vakozdomba naye interview ene rikuzinga kufeza mapungo manji nga interview oda pano wakudomba ngamini zvabudibudi nga EP yangene kubva ngazi 29 June EP yawe na udova 29 June if easy play vatu vanji vabuso Queen Popo EP ndi mini easy play if easy play ifana na album but iba half ya album yes Zamburudo wako unaterekenjiza uvuluja ufirisa my hero kazina ka EPT yo we imaninya unazitirekezene ndofikishara bo Miss K ndofikishara bo Adolf ndofikishara bo SP ndofikishara bo Romeo muimbi so tozibana so ndizit Quimpi nake no lie that's my first time because it's Friday ne uvazino ndikoto dzuri hai ne ndondi koravera EP yawe zvazvino ari nerimubudza uri Njere FM mufuna ngamanda ende rikuzodova naye zvazvino usvikera zvezvo ichipera interview yawe avari zvazvino chibva pano neretomeri kapeseri richibuya rikotanganeza tao dza mapungo ubva ka tao dza mapungo Roy ndimubvaira nganda just play good music vazvidiva Njere FM 3.0 Top T Musina, Top T Thohoyando, na Top T Louis Trichardt. Kaba uwane zvitebera honga mutengo kufara yaho mapeloni ya ngwaha. The tiles, 350 by 350 ceramic tiles, the 59.90 square meter. Pende, tough PVA paint, mabakete mararu at 25 liters, the 699.90. Silingi, 3.95 by 300 millimeters PVC panels, the 59.90 NTE. Top T, your home finishing destination. Partnership ndinodzibona nodzipfa eya mukeguru vosimeti navo ramugondoi ndi boso cho ndinyakuri ndi bomo enepo une mwachive ya bholopeni muavako jena ka kompyuta kavadotichelesa hezvi hono uyu Faith usubedzwa nganyi pano hai udabona udizvipa kale nanga nne hai nori ndive ndisvike pano ndotouhuzisa usvikera ndichiwana unena Njere FM. Akazo mtigeza Njere FM 103.0 FM anana zingwe ya rojena kala watu washu Queen Popo asunaka na michango muyahone watu zuipureni haiwa hoi mutundi mutuani ya bore orodala chipinga nyana pano nuhuna ya kwa hone pezi ya riri shambu Queen Popo hutitani askis ya keso nanu mufareda ngandanya pezi Arishira beleza pano ne honombo mapungo manjinga mandane zingwe boy vatu kodisi fani game museche kwa batatu kiza matomoni zina rekolo jena ko ka EP heino ni yawe Queen Popo arishira jena ka EP heino ni EP gofi ndinyi EP yanga if my voice is my hero zova kore itemi ngauri ndichisedza voice yanga ayera na mwe mutu atingokopa zwithu zwa mwe mutu ndikuimba unne munhu uchifi hoye mutu ndi Queen Popo is my hero anyway unenda ya hone voice yanga yandamuleya but bazuri usika Queen Popo hapo unoni EP rich kwenda beleza barkuona rende muzika hapa KP EP yanga ni muzika wa hip hop adini hopefully amenia ini old school ndivyo Popo ya zino Popo ya zitrepenyana yatangana nazi pop nazi R&B vanani wele omtropa ka watu vasho kwe akazo richikola belesa EP ndipa pia watu bea shuma nabo EP yawe Sande shivenda chete wadubroka ritasani karo troma pala kazi producer chidaka baite bazi beat chidaka baimbe aba future chidane pala
kezvila na vatu vane vakomuthusa uri ni haiwa hei albamu kana hei non EP irengise karich kurengise. Okay, EP yanga ndoshuma na producer ndingamba uri ndo produce wa kha dzi different studio. Ngari imwe ndoshuma TFR, zimwe zinyimbo ndozishuma TFR, zimwe ndazishuma CCR, zimwe ndazishuma ka studio Joburg. Okay. GBM. Okay. Then but when ndashuma navo wa TFR ndoshuma na Lampadi na Kidwise, ka CCR ndoshuma na munhu fi Chris Kuti, ndashuma na hoyi wa GBM wa Chikwani ufigera beat. Vane vatu ndashuma navo ka zi producer na vaiti va zi beat. Then ndishaka zi artist ndoshuma na Miss K ka rwimbo rundokoresa, ndashuma na Adolf ka rwimbo rutambo zvino ruri roba richifunana nenaeni, ndashuma na SP ka rwimbo rufuno ndi rwavhudi kare kare rufi kare kare. Ndashuma na Romeo vatu vamudiva ka rwimbo rwa Miss K ruri nerudzira rudhitakarera rufi dakaro. Ndoshuma na Romeo ka ruri muchinyaro. Okay. Dzimwe dzote ndoshuma ndi ndote. Liko par. Up to so far uko forini oyo muzika uko mufushana une akubvisa uko fazofanela urini anga ubvisa lini? Ya muzika ndiko fofita wodzula zvavudi ngamandesa. Muzika wanga kubva nga 29 dza June ndofesori zifene dzanga dzolindera ngori pamwe sokuri Queen Pop ndisendereni, and then ndiko dake lori risendereni ne. Guys zifene dzanga muzika asiwo sendera huyu muzika ndiwori vone vabvise hene tukutuku ne baba nayo. Queen Pop osedza azibona fene dzanga ndikwine ndini charge 50 randa uri ni wane CD yanga ya EP yedzo nyimbo dzote ngauri ndichikosedza vatu vonanga vo Romeo vo Miss K vo Adolf vo SP na nne ndichiita collaboration ndiva ndobabhadhela. Oh, zviyabhadheliwa? Ya no urecorda studio uchisalo chitwa zi beat ndiva ndobhadhela. Then ye EP isisale chibva ndiva ndobvisa chede inji ngamanda tovori ngastotar ku calculator mara ndo decide ndabona uri chede ndizvo ndozvibvisa nondikongotakadza dzifene dzanga mara fene dzanga azibvise 50 rand uri dziwane mini heyo CD muzika. ya He araberero uri noni EP yawe idosvika wane ndingapi? yo EP yanga ndiko todo ichi venda lothe hapa ne ndiko yanga ichi phala ne. Joburg ndiyaya nyanga nne ndiwanesa Joburg. Joburg na chikoloni vatu vatiri Queen Pop arikonibona niko succeed mungana. Then na Joburg hothe ari all over ndiko yanga vatu vachikona upfa EP yanga zvavudi muzika wanga uri my voice is my hero. Anyway hune nenda yahone voice yanga aindamurere. Akezo zezvo akari vamwe vakanyonga kuti vasinja nga Queen Pop kabudza vasiya zvidodombedzwa pano ni Facebook Twitter Instagram Snap. Heyo vatu vasho karona dza WhatsApp kavapiwa vana va vatu vasho. Okay. Za WhatsApp ndishumisa 082 735 8269 ndikudzidova 082 735 8269. Then ka WhatsApp ndifi Queen Pop, ya ka Facebook ndifi Queen Pop, ka Instagram ndifi Queen Pop. Anyway uneva danga search uri Queen Pop vadowana nne auna zvimwe zvendashumisa madzina anga ndiya naye Queen Pop pesi. Queen Pop yahone asiya phimbiri vamwe vakaka vamwe la phimbiri. Queen Pop yanga indi queen yenene vatu vaidiva mara ishaka Pop ija Limpopo ne ya eda 0 ngapha ya eda o ngaphanda yasala ichikuri Queen Pop ne ine avana o ngaphanda. Queen Pop. Ya Queen Pop. Queen Pop. Vatu vasho kazo muzvibva mudekereso Njere FM 103.3 FM sala minute ine yaborendia fomenti pedzo gonyisene pala kawara ine yaborendia butano chetomolichedzapo chatukuwa pomariposai ratabatu pakure richkonesa nga rwimbo Queen Pop kolo upindi rwimbo rufimini rwimbo Queen Pop. Rwimbo rufi mungana wanga tama yanga ya ndichisa ndichibvisa rwimbo ne ndikosedza uri imi ningadhiva na khonani yanu ndizo khonani yanu nichijia ichindahanhu matina iko nyaga mediano musadzi wanu au vatu vasho ndiye murema apo zete ndiro rema muthu nane ndina khonani then ikofuna khosi avana so that is why rwimbo rukhonani yanga uri mungana wanga.
Ai quero feita mainea roba khu Tiso Jere FM 103.0 FM and Queen Popo Kanjere FM 103.0 FM and Gwen Fever DJ Leroy Wampela just play good music all the time Rarna Mariposa ndando mufarera nganda na zwino anga dope Mikey Hey, Dingerere FM. This is CCR Records and Control. Dimungana wa